pinidak nildong Hill State Demand Council ahin pe nang itong kado pan yung herang kaya may kipalo laso lang pendiligil ko kaya Korsing Signal Finance Secretary Hill State Demand Council lapen po kaya Nigong Rongham lawang kem Karbi Martyrs Association na President lapen kaya Penero Ronjit Kramsa Aisa alida lapen National VP alam dia bangke lapen po bangke LN Suba Luk Narayan Suba Deputy Chairman, ex-Deputy Chairman, Kalben North and Mass Council. Pini nang itu makan kaduk kawat himno. Penangan media long iklan lo, tumi dekalo. Je Salawar B, Laichan Ningleng, Ronjit Kramsa, Korsing Signal, dan Luk Narayan Suba alam itu makan CPIML pen expel that paklan. Langsung kita heglong pen ajok sing hili tu mabanta puthot bathalo. Kuson si la tuke expel that pula tuke paklang hai lo mat la so puthat si alang li to pat putot reply ki piye mas ne to pini la daka bangke kerang ke mai nang li to an ki pha nel tum ki pu danji ke la sa la som bong pe na bangke tumi nel tum BJP join don nel tum Bharatiya Janata Party lo ni tum join don ki join don pe la som bong pe na bangke Laicha Ningleng abangke join don de Laicha Ningleng bangke BJP long join don de la pe long anta join don de lan lapen HSDC ta nota dissolve jela sita CPIML hin pen Robi Kumar Phangjo secretary in pen ki po bangke Laicha Ningleng apanta expel elo kola da BJP join on that pusi po la sige pachu bai alam sila si ek nomor dak plan ek nomor doi nomor bangke bang thulo je la hai ka do koi deli thuma phan expel at la koson se ka expel lo ma la bangke Arizona ve Neli tu mahin pen abata alam lepan Hill State Demand Council pen ni thom le pan expel alo. Lapen alam le bangke CPIML a secretary ki choye pan bangke arai tawe. Athema Kalbeng Long Autonomous Council a CEM Tuliram Longhang along pen abatai tangka kewan. Neli tu mina masin alam lepan ne aplo aprang ke chi confess hai aphir bangke Delhi pen Sombhuji Sodesh Bhattacharya CPIML founder a member alam ni tumbang si alam ni pan ahok alam citam loi pulo alam ni si cikro ahok lo tu dirang lo ma along pen poisa man de ama si Sodesh Bhattacharya Delhi pen ki wala ba party high command COD alam ni pan pulo so poisa dang ni citam namo choderi pusi la so poisa ka citam dam anta pen chenglok Kalbeng Long butai boundary la so notified government notified boundary 1951 ateng pena bangke la solong le bangke itu ke piluma rai konvek nang je la pen madu phansita la solong le abc la do kongna ili tuma bangke madu phanta pipe kong hek kulotang te akol itu la song 51 la so notified ateng pen kachi phalong je phana bangke itu ke body vek ko lahai kaduk kawe alam pen si nili tum kaduk kawe chingwai lo la pen Hill State Demand Council long ta nil tum chingwai paka pen si nili tum bangke rong along bethe char tum tam lo trans tum pen nil tum chingwai lo leader sa tum lo pen tum interaction do lo la so pe si ne tum bangke BJP ki dun ta nil tum mana BJP flag BJP bapha nil tum nang bek lo nili tum ta ko Karbi da bangke Karbi national laso interest pacu naik mesin itu tak Karbi ama plat at poho dia tu anu tin apanta dia tu ke tilap itu ni minister Suklo Boydo sar apanta dia tu bangke Karbi ama plat dan aljudun lasia tu mi meeting dia tu BJP kijon lapen CPIML lahir dan dia tu pan bangke expel ku lasu ke paklang abangke lake angkur kabi tin Allah pusi dia tu bangke waidak dan pulo lapen ini press athingno nangli tum kaduk kawe phiram ke athingno ke tapachini lo laso delegation ke wana bangke lake baseless motivated lapen labangke itu ke no sat sikuri lo alam le phamke kan rel tum ke expel lo apran Central Committee alam CPIML atau mata mislead kakuri its Hills Piluma Party atau ke laso apu thaksi nangli to phan pini dak media thingno nangli to phan kaduk ke pangdak dia pansi nangli to phan chuli lo lasi Lam festival ini kan thom kebra thra 36 year dia tu opposition 36 year opposition nang bongke isia portion of na bangke ahok lo dia tu kita chongthoi gali chongthoi the sita leader tu mo pen pulo inut bang he leader tu
non le del tu phan le lai chaning le join on de pinta BJP ke join on de paklang la sona leader tu yung si do lo pulo tangte la ba ke jok che de la si la ka chong thoi pu bang ke ala del tu phan langkar bok atung si ka chong thoi ma la paklang langkar bok atung se chong thoi la pen ke party a hin pulte CPI na lo en thang marxism ke la science Marxism ke lagi living Marxism pasti Communist Party tu living Marxism kali pin pe na tumsi lahai chini ne pin na tumsi lahai lagi kali ni la so putha klasi 30 years kali 36 year ne to opposition ke do la pen non ta del tum HSDC bang party thelang HSDC hel tum dolan ke ako APSL se phansi la tum ki pa ha yi po phansi la ke itum ke pa withdraw usi HPC Hills Party Committee CPIML a secretary in pen bang dak lo ta ako hir tinuma APSL se tumke Guwahati nam si press conference abang pen pulo je CPIML atung poisa chenda la so puthak pen clarification doma polai clarification abang bikinang sot betung ta la si pini netung BJP lo macirap tun abang ke non kar yang long along isi new kar yang long order puliram long hang pen la suke pakla la pen alang lika appeal do kado kawe song fanta autonomous state hang ji pulo tante ini tum kado kawe chingrap pe itum hang na la pen ni aprangar jami pusa alang lipu la pen alang lipu ki dam tanahut party alang sia man ne ko sita alang lipan itum kado ko ina theglong ya alang li ta jail kido chikmo yonira misi ek din 2 months 1 day itum kado ko ta recorded chini la pen areng kiso CRP thinglo autonomous state ke tumke nangi dak le ne phang guli nanga boy puan kani ge bang aso siam non siam la si non ta lang li thapu je autonomous state phang ek insita ni tu a phijiroi le la pen meghalaya pen chenglok kar byang gutai boundary la so notified government notified boundary 1951 ateng pen abang ke la so long le bang ke tu ke piluma rai convect nang ji la pen madu phansita la so long le abc la do kong na ili tuma bangke madu phanta pipe kong hek pulo tangte akol itung la song 51 la so to 55 ting pen kachi phalong je phana bangke itung ke body vek ko la hai ka do ko we lam pen si ili tum ka do ko we chingwai lo la pen hill state demand council long ta nil tum chingwai paka pen si ili tuma bangke rong along be ke char hum dam lo trans tum pen nil tum chingwai lo leader sa tum bo pen tum interaction do lo la so pe si ne tu bangke BJP ki du BJP ki dun tan nel tu mana BJP flag BJP bapha nel tu manang nang beglo nel tu ta ko karbi da bangke karbi national la so interest pachu nai besin nel tu ta karbi ma phla at poho nel tu anut tin aphanta nel tu ke tila impori minister Suklo Boydo sir aphanta nel tu bangke karbi ma phla pen al judun la sia tumi meeting nel tu BJP ki jon la pen CPI na la he ben nel tu phan bangke expel ku la suke paklang abangke la ke angkur ka victim Allah pusi del do bangke wai dak dan pulo la pen ini press athingno nangle tum kaduk ka we phirang ke athingno ke tapanta ke pa chobai dele tum aje po akya khorsing singnar pen protimai hipia pan sikip ki pon sita hola dak bangke la sa poisa ke pidam de tangte ata violet CPIML Central Committee COD la soa order anta bangke kroi kiri la pen ke party CPIML la hin pe ke central committee pen pulo je hills party committee conference donang po la pen nang tu mang bong chingwai thunoi komat si secretary joi ma ta alang li phana bangke la ke pipe da nang po sita conference bang ta party hai hi la si communist party ke la ke marxism philosophy isi science ka belief a party la ke living marxism busi living Marxism a party a leader atuma bangke ningkan kre ini choret abangke conference ave pin bangke lake illegal lasi netuma hin beta it's hills party committee biluma HSDC hin beta alang li phana bangke expel alang li tumke non se paklang expel putan hel tumke alang li phanke expel and isiala apan ke isiala ma bangke la daga bangke la song hello jongsi alang li poisa ke ba kuana tarik, kuana ningkan, kuana poisa pe kuang ma, litung apor pe lo tako la sopot paklang tri, jong segenang sot pulo dang pe. Laten, Hill State Demand Council non dissolve je pit,
Lajan inglay ngap hanwa ke BJP long join ye pinda BJP long join on that pu apata pata allegation kiwana make kopena intention doma niltum arju twing tu asona party lasona assessment ki pithat pen ke niltum wange kroi kre niltum BJP gidon abang ke lason hello mon karbiang long long niltum pelangan atau mantap pulo je ruling party atumalo Dr. Tuliram Longhang CEM sar long poisa endam ten ako bhi poisa longlok pe bhi income fit tite bang litum kroi kre lasi BJP man chisong nang pulutang te itum khadu kabi sibat donang putan nilitum dam Kongres a President Subrong along tan nilitum dam lo isbet duye pham jai kathara long tan nilitum dam lo isibat asuk lem raw tan BJP phan chidan nang pusitai litum chingwai paganai ASDC tumbentan litum chingwai lo ta kaduk kabya songa tumata kroi kreda kopia pasi kroi kreda CPI mela tumta kopia pasi Bihara longke JDU RJD pen chinglok lefty satu penangan chingrung pen si biloma ruling of tu phan chidam lo BJP phan lasuka chidam pen penangan wake